Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Turacyakomeza dushima Allah subhanahu wa ta'ala, tumusingiza tunasabira intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu, turacyari kumwe na Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, aho yarimo atwereka amwe mu mabanga y'iduha n'imwe mu myumvire abantu bagira ku bigendanye n'iduha, ariko iyo myumvire iri kure, aho umuntu yicara ngo Imana yamaze kugena nta mpamvu yo kugira ngo nsome duha. Umuntu akicara ati iduha ubundi nta kimaze uretse gusingiza Imana no gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko ashaka ko tumusaba, ariko siko bimeze. Bayisilamu, nkuko twagiye tubibona, twe dusozereje kuri hadith y'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi igira iti man lam yas'alillah yaghdab alayhi, udasaba Allah subhanahu wa ta'ala Imana iramurakarira. Naam, iduha ni ibada, iduha ishimisha Imana, ariko nibyo byose inafite akamaro, hari akamaro igira mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yatugeneye, nkuko twabivuze muri hadith y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yindi, la yaruddu alqadar illa du'a, nta cyahindura igeno Allah yagupangiye nk'iduha. Iduha iri mu bintu byahindura igeno Allah subhanahu wa ta'ala yagupangiye, cyane ko igeno ni igeno nkuko n'iduha nayo ari igeno. Kuri iyo mpamvu twe ibyo dufite dutinya dusaba Imana, n'ibyo dufite twifuza dusaba Imana, kandi uwo ngo dusaba yadusezeranyije yuko nta kabuza azadusubiza. Uyu mwanditsi rero agakomeza atugaragariza anatwereka ko uwo Allah subhanahu wa ta'ala yishimiye nibyo amushoboza gutunganya no gukora ibada zigiye zitandukanye, cyane ko Allah tabaraka wa ta'ala nta kindi adutezeho nuko tugomba kumushimisha. Ibyo ari byo byose rero byamurakaza tubijya kure. Ahangaha akatubwira ati laqad dalla al-aql wal-naql wal-fitra wat-tajarub al-umam, nuko haba ubwenge bwose abantu ubwenge bakoresha, dalili Qur'ani na sunna, n'ubwenge bw'abantu, kamere muntu na experience zose zagiye zibaho n'abagiye babaho bose, nuko twese twemeranya experience zose zakozwe, ubwenge, kamere muntu byose, nuko twese twemera yuko uko umuntu yiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala bimuviramo ko Imana imukunda. Uko umuntu arushaho gukora ibikorwa byiza, nuko bimuviramo gukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri iyo mpamvu niyo duha mwumva nayo iri mu mpamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala akwishimira cyangwa se akurakarira. Kandi iri nkuko iyo bakubonye nk'ikinani udasari, ugomera umubyeyi wawe, ukora ibintu byose binyuranye, ibintu bidahwitse, abantu bose bahita babona yuko Imana yarakurakariye, haba abayisilamu abatari abayisilamu, haba uwo ari we wese w'umunyabwenge arakuraka akavuga ati uyu muntu ari munsi y'uburakari bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri iyo mpamvu rero nidufate qaida ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu, aho yatubwiye ati nafirru al-qadar ila al-qadar. Iyi mvugo Umar yayivuze igihe bari bamubwira ariko se ukwera umuntu nkawe Amirul Mu'minin uratinya kwinjira mwa kiriya gihugu ngo nuko kirimo icyorezo, kirimo corona, ngo kuri iyo mpamvu ntabwo ushobora kwinjira kubera ko harimo icyorezo. Urabizi ndakeka harimo icyorezo cy'ibibembe cyangwa se indwara yandura. Bamwumvisha yuko kwinjiramo, niba Allah subhanahu wa ta'ala mwandikiye yuko Allah mugendera ko ayirwara arayirwara, nta mpamvu yo kugira ngo. Arabwira ati la nafirru al-qadar ila al-qadar, ndahunga igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mungera muri ndi igeno ry'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Umwanditsi agakomeza atubwira ati waqad rattaba Allah subhanahu husul al-khayrat fi ad-dunya wal-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala yashizeho atugenera, Allah tabaraka wa ta'ala, uburyo yapanze ibintu bye ahangaha kuri iyi si, kubyo twifuza kugera ahangaha kuri iyi si n'ibyo twifuza kugeraho ku munsi w'imperuka, haba ibibi haba ibyiza, yabishyizeho ko ari nk'igihembo
cy'ibyo tuvuyeho, ko ari impamvu ku mpamvu twashyizeho kugira ngo tubashe kubigeraho. Urugero, hari impamvu ziza ari nka qadar, hakaba n'izindi mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala ateguye nk'ibikorwa dukora by'ibigandukiramana. Ahangaha kugira ngo bisobanukirwe cyangwa se bisobanuke, twakwifashisha zimwe muri aya za Qur'an. Imana iratubwira iti falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ngo bamaze kwigomeka, bamaze kurengera, impamvu yo kurengera yatumye Allah subhanahu wa ta'ala abagororera iki? Kunu qiradatan. Allah subhanahu wa ta'ala yabahinduye inkende kubera ko bamaze kurengera, kubera ko bamaze kwigomeka. Allah tabaraka wa ta'ala kongera akatubwira ati falamma asafuna intaqamna minhum falamma aghdabuna. Ngo bamaze kuturakaza, intaqamna, twarabituye. Akebo nigeramo, aljaza min jinsi al-amal, akebo nigeramo. Nukora ugatunganya, nusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala azagusa, nukora ugatunganya Allah subhanahu wa ta'ala azakugorora, ariko bive ku mutima. Ntibize nko muri ya hadithi twavuze, aho umuntu akora ariko bya nyirarureshwa, ibintu bitamukora ku mutima, agasoma idu bitamukora ku mutima, akagandukira Imana bitamukora ku mutima. Nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku banafiki. Qur'an ikatubwira iti wasariqu wasariqa, umujurakazi, igihembo cyabo ni iki? Faqta'u aydiyahuma, bazacibwa amaboko. Kubera ko bibye bacibwa amaboko. Turi kumwe? Allah tabaraka wa ta'ala nabwo akatwereka mu bagandukira Imana, mu bakora neza. Aravuga ati innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabir khashirin. Allah subhanahu wa ta'ala maze kuvuga ibisingizo by'abemera Imana, ibyo bakoze mu gutanga, mu kwihangana, mu kugandukira Imana, mu kwibombarika imbere y'amategeko y'Imana, mu kurinda ubwambure bwabo. Icyo yakoze yahise atwereka ko aljaza min jinsi al-amal, akebo nigeremo. Arangira atubwira ati a'adda Allahu lahum maghfira wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye imbabazi zihambaye n'ibihembo bihamba. Yabateguriye imbabazi n'ibihembo bihamba, yabateguriye aljanna. Ahangaha navuga imvugo niba nibagiwe ni Ibn Qayyim cyangwa se Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yavuze agira ati man lam yadkhul al-jannat fi dunya, utarabonye amahirwe yo kuba mu ijuru ry'isi, ntateze no kuzabona amahirwe yo kuba mu ijuru ry'imperuka. Umwemeramana ushobora kumusanga n'ibibazo, yikoreye ibibazo, uburwayi, yari muri prison n'iki byose, ariko ugasanga aranezerewe muri we umutima. Undi ukamusangana amagorofa, umunezero, ibyubahiro, ibihugu ayoboye n'ibiki byose, ariko ugasanga umutima ugiye gusandara. Kubera iki? Kubera ko nta ijuru dutangira kuribonja turahanga kuri iyi si nk'abemeramana. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yajana minhu, ko Allah yadushira muri abo ngabo. Ijuru dutangira kuribonja tukiri ahangaha kuri iyi si. Ijuru rya Allah, umunezero dutangira kubonja. Kuri iyo mpamvu niba udafite n'umunezero, gerageza uwushakire muri dua, gerageza uwushakire ahandi, abandi baryamye n'ijoro saa 9 z'ijoro, winginge Allah subhanahu wa ta'ala aguha umunezero. Mu Islam uzi kuba wasenze qiyamul layl, wasenze tahajjud, wabyutse saa 9 z'ijoro abandi baryamye, ugatakambira Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fajr ukayisara ku musigiti, ukicara mu musigiti uri musingiza Allah subhanahu wa ta'ala, uzi umunezero uba ufite. Allah, abana b'abami bawumenye uwo munezero abemeramana bagira, ngo babagera inkota cyangwa se babona ko batanze byinshi, mu gihe natwe tubona abana b'abami tukabona ko bari mu munezero uhamba. Ariko umunezero umwemeramana agira iyo ari muri ibada atakambira Allah subhanahu wa ta'ala, abana b'abaperezida bawubonye bamenye uburyo uwo munezero, uyu munezero niyo abantu birwa bashakisha. Umuntu akajya kwiyahura kubera umunezero yabuze. Maskini ari miliyarderi, atunze imitungo, afite buri kintu cyose,
yaragerageje umukobwa mwiza, akagerageza umutungo, imodoka nziza, ibintu byose ariko agasanga ntabwo ari umunezero. Abayisilamu ntabwo ari umunezero. Nimunabona bishimye babyina umuziki, nimunabona bicisha ibitabi n'ibiti byose, nimunabona baseka, mukagiye ngo ni umunezero bafite. Umunezero uri muri hayatan tayyiba, uri mu buzima bwuzuye, ubuzima buri mu idini. Muze twibere mu idini, umunezero wose tuzawutwara aha ngaha kuri iyi si. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Nimwitabe Allah subhanahu wa ta'ala n'umwe igihe babahamagara ibaho ubuzima. Ubuzima nyabwo buri mu idini. Ubuzima nyabwo buri mu kuzirikana isala. Umunezero uri mu kuzirikana isala. Bitari ibyo ariko ibaze gukunda umukobwa, kumva uraremerewe, ukumva ntusinzire, umutungo ukagira amarembo ukayikora udasinzira, ukayobora ibihugu ariko udasinzira. Ibi byose ntabwo ari umunezero uri. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha umunezero nyawo aha ngaha kuri iyi si, kandi akaduha n'undi munezero ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.